isuai katapulimanan Torimo Ndatau sindualan Kada ketong harus sondihon Harus sondihon Nong kita balut Yesus kasasarit korongo memoduli Ay soko iwan sinundaw kadang ketong Yesus na sondihon Harmasok tako sangunan Kosorot ako dinangaantakan Korwon ginaw ilpong sarap Kada katongo haro isondihon Haro sondihon Dong kita balut Yesus kasasarit korongo memoduli Ay soko iran sinunulaw kadang kotongo Yesus na sondihon Harong sondihon No kita balut Yesus kasasarit korongo memoduli Ay soko iran sinundaw kadang kotongo Yesus na sondihon Ay soko iran sinundaw kadang kotongo Yesus na sondihon Kada kotongo sondino di Yesus Kanaw misi sa takad isuang sambayang kinarahingan isuang kerajaan surga kung sikaw to kasual babay na insan pod kapag yampayahay maya ditit pagisisaan da sumambayang mamakyan yahay da harapang hakanno gisambot sinonda tamo sambulo kay sisan dahay ti tinasambayang dahay isuang ngaran ni Tuhan Yesus amen. Kaya maboras ako sa nung kaswabon kumadati da insanan kung sikaw to kapag yampay ta kung kaswabon na bay no kung sikaw kasari no pagi biya kung sikahan nga kung si ikaw kasari ta kati iya di nahit inubasan miyagal ko nuno na po bo asal haray mo boras mo ng boras ano alihuan iti kung sikaw Okay, jadi bayno kung sikaw nagikadaw kumad pangurus-pangurus sa kalian gisambot nempunan takaditit page Dusun Ministry maina dati pingkaya ay kasanangan ako ti page to sa kira na pad siya katit iling nga harahin dahit pangongsi kad ngaran nugi iri nga kain sa samod di matigari jadi puji Tuhan tu
Ay kapag yampay to kay dit kaswabon na bay no. Tapat pa nga numbalan ko dit pukulampat kaswabon diteno. Haro haro sangulon na mina tampinay lusi patut ta kanon na dadi hadiah isir di bo. To aswabo mina intong Okay, bay na po nga pelajaran na po dati nga lumi si kasari. Lumi sa po pelajaran to kamo ni kita daw. Nga ay man tadi di pelajaran dati di kanihab gumuo respond to ko gumuot kapurimanan dati kapamuhandaman di pelajaran nga agumo nagigantong agumo di tuhat-tuhat ngay nga ina pay tuhat di tampinay ngay nga papakito dat iyati na po nga haro kampayan dati iswanggat kay si santo ko sekira pod ay sa tuhat do kayo waya sa huyot na po ham kumain na po nga ina pay kapagyampayan dati di nga iyo kayo nga ay mamusaraw ina pay man tokot ti nga tampinay Lucy Josen ina pay mandat iti kapag ampay tokot iswanggat keke ariti iyo kayo nga harohi kampayan maya idit pamuhandaman pamusarahan do kayo haro na pa'y paguhatan kumano po nga haro kampayan dati sa kiradat ay ako nakatuhot harohi kapurimanan do kayo haro nagiit o kita do kod haro kaporluan okay miyagal di ko ni hab haro o kita hudat okay miyagal ko mangumsikaw haro dihit minan nahakago dat pandangan dat ay matindo asano nga ilo na talahanan ka ata po tiri doho na pod korohyan iti nga iti na po miagalit ti kapag yampayan na to dati ino po hitapotan kapiham ihubungan dati tisam tiso kumakinorohingan to iti na po giyat kaslamatan nga sa masing-masing to kayo giya. Jadi ino pa paling penting di nga iti na pakapagyampayan dati nga kanu da po yung samok dati dot min samok kumakinorohingan. Ratio nariki kanu po yung samok dati do min samok kumakinorohingan. O kani ko kanu po yung samok dati kanu po yung samok do kayo. Kumanda pa nga kampay to kan dapat dihitip pelajaran ki ginawa to kan dad min samok kumakinorohingan iri na mila to kadiman jadi ina po dihit iyati sa sarang ulun-ulun to ko nga iyati no mati min samok kumakinorohingan ako milad papailih dakod na ikinorohingan ni siya akan ko iyadi imbayatan ko na kayo dat min samok to kumakinorohingan. Jadi harap-harap po ay bayat ko lang. Puji Tuhan mantadat kinampayan do kayo. Haradi hati nakita ko dit Sairi Elda Edson karidi. Kara iti panghiburan ki. Pangkukura dihit pelajaran panghiburan dat otapot kapiyo ka. Intangan to kana pay pelajaran dit kanihab ki. Sakira na pod ay sanan harapan kudat iyati na po yung makikinang o dusun ministry. Sayra na pod contohnya i-video di kanihab kinapagyampayan to ko di kaswabon kanihab. Selepas nakai to ko view Facebook 1,000 1K komen do ko nga 1K kanihab gi. Jadi iri na pa nga i-device dalam satu device boleh jadi hara 5 tulun hari satu keluarga makinangaw jadi insan na pa kaswabon to ko dumagyampay mila dati borasan dot device 1,000 view kapagyampayan lebih kurang bilang lah 1,500 insan to ko kapagyampay akon mati ka akuri to ko ti
kadi tampi na insuy ki idewan to kana pa mi panu na pati dewan sekira tumimong to ko nga ay milakura yun dat maging sadu to kay dit maging sadu to kapya nga agumo to ka matiti purata lah lebih kurang 1.000 tokot insan da sumambayang ti kaswabon. Jadi puji Tuhan itino po nga pagindalanon di tagayo iti dit I will go do agayo tokot ti kada toko kapuriman dat asangulunan agumo tokot ti kaswabon nga kaded ako pagi kita purata lebih kurang 1.000 paling kurang na rin. Jadi puji Tuhan mantadet kapagyampayan dati om i pelajaran ko niya gantung takuri ki nga manto ko imbulay kagu takuri lah mantadet borosan ko na pod 1,000 tulun takod sinumambayang dit kaswabon ko niya kamoyan na po nga ino pa ino koylo nakarati nakorongaw karay tidit ay kapatayon ang katungagan nga 1,000 ako natulon ki ino pa inokorongaw ko ni Hab sapatutnya seharusnya pasti kawaya na pati kamoyan dat atagakan miagal kakapatayon to ko na oporlo hiburon nakarati to ko no naman ko piola imonopot ko piola nakarati to ko na dit panambarasan ko ni Hab awayaan na po dati o girot to ko no kamampu to ko dat kongingis tu nakarati to ko di pelajaran ko ni Hab awayaan na po dati ri intangan na po dadim to ko na offer lupang hiburan ki no hibur to ko namantad o kon no hibur to ko namantad no kosadia to ko namantad dit awayaan di ko ni Hab. Kaya contohnya harageneretan to ko did haran na pot ahli keluarga dati dat tumongkiad oilan datit ogirot isyo isuang kebenaran piat tulun borosan dat ogirot isyo kanga nailan to ko no oilan to ko no hinggay siyo secara luaran lah okay? To koy kailan mangilo ko piadit paingkura ko siyo nga secara manusiawi aga-aga to koy kada ko di jadi sekirad haray tumungkiat isuang da karohanian da timpuden do iri na ina pa'y panambarasan dati didikan ni Hab nga sekirah na pod haray karuhang tay katanganak molohing tumungkiat isuang da kabanaran do dondo kasadia to ko no karikatan no pa kinarahingan ko main dua ako na isya ihumon ka iri por sadiaan to ko do dondo tu naratian dati di kanihab tumongkiat to kono pamantad da kinarahingan kompom na karikatan da kinarahingan kumain duo to kono karubas siya sekira na panapatay siya isuang kaboras sa kinarahingan kompom batungagon dat karikatan da kinarahingan kumain duo nga nakatangkiad na pa siya dondo mantad da kebenaran ipay miyaw ko sumodia to kono mantad karikatan da kinarahan kumain duo aku na maghiumbisiyo ka yoho sakiroh dat tumongkiad ako mantad dat it bor sa kinarahingan do dondo paborosan mantad ko kumadit karuhang tanganak karikatan da pa kinarahingan do kumain duo kada ako na do ko uhumo nakuro iti na pilihan ko okay jadi memang aporloy kaya sasamadan lagi elda edsan ino po hit iti pelajaran tinga noratian na dati nga haro higala komondat manusiawi mo ikapurimandat kayhad orwol ginawa ilo po insa samadan di nga right na po ko it oratian datid paingkukurlat tulun na tumangkiad paingkukurlat salamaton noratian na dati ino po kay hadan to kadinga pay kapurimandat na tangkiadan dadamot iri po iri na isa samadan iri pagidot haran na po hit tumangkiad
keperluan apa kapiyo nga i korikatan dati i kokito hilo dati ay so pia boros dati tu kokito po ilo di nga ang sasamadan no i kinohinaan i kohinaan to keberadaan suai di kohinaan dat iswa nga malayo nga keberadaan lah i kinorikatan to kok. Oke, jadi irine gantung takuri di kanihap gi. Siyaw da kau tu nagantung gidi nga apor li matigala gantung semua nu. Kada ko susuet sorow. Oke, bayan ano po nga 31 hari bulan 3 naganap na di 2 bulan 2 tulan toko dot iswanggat kiki armanikid ko suabon. Puji Tuhan mantadet ay kampayan do kayo iyo kayo nga topot kapiyam iyo ko nga harbalanjain do terpaksa mau tidak mau miampay paksa ginawa atau dengan kerelaan menuang to data det miampay iswang det kampayan dati demi susuap nga ay, hindi ko biasang kurari bagi. Piagalan na po, miagal iha tumabago na apps, agagayo, kunda ka iha kayo la. Man na po unlimited nga, kahit na na kayo. Nga, iti na po mamago na apps, ay na po speed, parlo na di top up kago. Jadi, ay sanan to ka na po, nga haro commitment. Iha kayo nga haro, sudah pun dah harap komitmen dah kayo menguhup ko po dah puji Tuhan mantadet kampayan kepuhangan dah ko mengobi aku dit haro nanday may WhatsApp day ko haro hiri guru isay na po dah ko akanu man ha kasumbangan kada ko koruo lagi na kada ko kakuay tu iri nga ako makiano iyo kayo na orahian kampay ko na pad iswangkat kapag isisaan dati labi po ka on si ko to ko harohi ginawa dati dorumikot irinit bobosat apon tingid nga monopot ko na panda kapiyad manahakot sa kadong may ko na po intang gahila di YouTube sumbangan melalui iklan irino po mintang ko na pa di iklan kada na lumpatay iri na sumbangan ako hali piad ako kakito nga kita kinarahingan nga inapay kain salanid din kain salan di iklan hila YouTube nga ako gadi milapilion iri na rin kadang-kadang itulisan Arabi semua nu iiklan daw paingkah tamo to kamintang idit pelajaran sigog kami talangi iklan dat harangay ang ani basikot ta sumono nga siyo tu ako mati pilion ni re ako mila pilion iya lo na mila popoili bobos milo na datid on off iri no jadi montakidit aku kuaan dat ahar sumbangan iri ila na sumbangan secara tersembunyi lah jadi puji Tuhan tu haron para lantokot iswang kebaktian nga haro hiralan natin iswang pagyampayan dit manikid kaswabon jadi 2 bulan pagganap to ka 2 bulan maino puji Tuhan sekirad it misinta-sinta kana patulon kori ka tapad 2 tulan usia di misinta-sinta haron na di harapan ka haron harapan tokot Oke. Bainan pa nga pelajaran pa dati iswang dot kitab Ibrani 10 ayat pasal 10 saling menasihati. Tok menasihati to kan mo tigi. Oy. No kurumala tu hati menasihati. Nakura tu okon ko menasih jantung, menasih paru-paru, menasih buah pinggang.
menasihati. Tu kau basan po minta langit kau boboyuhan dati nga mata de ginawa. Ilo di tu menasihati. Oke. Hintay dati Ibrani pasal 10. Nasihat pada adiman kapi lagi. Ibrani 10. Payimpunan na po dati dahilad ayat 19 gisamba 29. Harahopod no ayat. Aruhay. Oke, Ibrani pasal 10 ayat 19. Tuluh na patagaya dilo nga kaparagaton. Katakunan. Tampinay mantadaraha di Yesus iati na podendo miampay paympanu o katamaan dati kanu tokod sumuang isuang kinayonon dit aborisi atay ka kudus. Jadi pinabora sa hilo dat iati na po nga aiso na ikamoyon dat halangan. Tiada halangan. Nakuro iati na po nga kanu toko da sumuang dalam tempat kudus. Nunula tempat kudus. Karena isiya na po minangu ka beralan di waguk ipempasi mentok dati melalui tabir. Iri na mati ikamoyan dat tinandaw sendiri. Ayat kadua na pada misa. Iati na padi nga harodi sangulo na imam besar it woyoon na walay kinarahingan. Okay. Hinggalah tempat kudus. Nailaan dati dat tempat kudus na pakinarahingan nga iti na tinandati. Nukad hilo miyampay dat paimpanu keberanian iati na pa nga kanu toko da sumuang tempat kudus. Kinarahingan na sangano isyo woyoon, isyo huguan dati. Iati na rin. Kano to ka sumuang gat ginaw dati tisam-tiso, ikaw mo natulun na tiada halangan ka. Okay. Jadi, nunudihit o porluh dati da pabuatan. Ayan, may galidit. Sasak-sasak, pinuha ko ay minumok pa waig, pisakon pa damat. Mantad ko sa kadung nga kinarahingan iti, nunudihit mila dati pendalanan. Kana pa siya diti, mantad ko iati na po mila sumuang ikinayanan dat walay di kinarahingan. Iati na po di nga, apodluk tako dat miagaliti. Mantad di, kanaw na tumimbaba da kinarahingan, miyampay ayay o ginawo. Nogi itit iman dati do agirot tu ginawo na padati nga o pulang no ginawo na gidati i araat mantadatinan dati nga nakopulang. Okay, ayat 22. Jadi nakura tu tumaguang toko da kinarahingan isya na nakano dot minangilana da kapasyan dati. Iti ginawa dati mantadat karatan dati nga isyo na nakano dat papatangkiyad o manginsanang da kapasyan dati rumikot kumakinarahingan. O mantadidi kanono gumirat ako dat mangigit iti pangharapan dati tu isyo na po mati nga kanu mamatos isyo na po nga satya amo ng kiyad dati. Suway kay ri kanaw nagi magintang-intang tako
moy dat yati no pom asaru toko dat magiso sa kadung iswang dalisi om karaja di tong senong. Jadi intangan toko na pohom ay nakurah tu rumikot toko kumakinorohingan. Naborisian toko di kinorohingan. Lumisan na ralan dati. Mantadidit sumarut-sarut toko no. Umbalay toko no minamarantis. Wan sayo na di talunalun nga garabol. Umbal na pa di nga tok. Aspal na di. Umbal na di nga mau daw na di. Lebih kurang ilo na karalano ilo po. Jadi irin rin kakuan na kano rumikat kumakinorohingan ka. Oke, ayat 25. Kada toko no insadu mantadit pagirurubaan da sumambayang miagalit ubasanan da pira-pira tulun nga kano no saling menasihati om aparagat toko dat memonsoy min kososomok itadaw dat kinorohingan. Oke, jadi hilo no matilo pagangatan datil dat I will go. Ilo na piguli-guli minsamok kumakinorohingan. Koin samok toko na pa kumakinorohingan. Hingga na po ngayon dati. Ay so na po das ito ko. Naka I will go toko na. Ayat 25 ilo pinapakita dot kada toko no insadu. No kadhilo kono no kada toko no insadu mantadit kaisisan da sumambayang. Kapag yampayan dati bay no papakitad iyati no po nga minsamok kumakinarahingan. Ino po taburus dahil lalitang pinangay nga haro ipagilitan dati da iminting ubas da minsadu mantadit kaisisan da sumambayang. Taburus ta kamatilad dila. Haro piatiod di nga pagangatan ko kumadati pasti kan do akon ko ihati. Hingga na pod haro nga kada nod ihati. Kada nod iyoho, kada nod iya, kada nod ikaruhang no, kada nod itanak no. Hali piad haro hilo. Miagali hopodom dua murid Yesus ki. Miloh na pohom haro no kadi. Ina poit anak manusia pasti akan diserahkan. Nga nuka di Tuhan Yesus, silaka na itulundat mantadaw anak manusia diserahkan. Jadi iati matitinga iatihi. Harot tulun-tulun da kinarahingan imintingubas obas da minsadu mantada sambayangan. Tidak kira da nuno pasambayangan. Online ko nga ay to kay milad insalawon laki pengkuragadi ay sa lain ka nga hilad walay sambayang dondong ha iso iot cabaran to ko ilot corona nga imiloh demoy ano pa isiyo moy terlibat to kumatiloh di minsadu ilo imiloh demoy miagal dati it apa nakupang ko piyo Sekira luong nga mitam-mitam nagiganggut. Iyati na po'y amilo mo'y ato ko na po mo oy. Do asihat no. Painsuang to ko na lot mumbal. Minting ubas. Obas do amoy. Rikot to may sambayang. Jadi, ino po'y pagangatan datilad dilo. Ilo na po't minting ubas sa amoy, pasti daharo. Pasti. Imay papatahak ka Tuhan Yesus sa pasalipon, pasti daharo. Nga nuka, celaka la orang yang oli dia, Yesus diserahkan. Jadi ihatid makikinangaw takot kabaktian da dusun. Ipagilitan dati, pasti daharo hilamin sadu mantadat kay sisan na sumambayang. Nga, inapadi nga dahil
pastikan do akon ko iati kuren pod harono nga kada pod iyoho ka haroy hit kesaksian di kita ko di grup aku di sorom 1 kedua ire pasal ikamalangan ki om nasib po tu akon ko iyoho hari ginawa to ketid di jadi miloh na pohom gunoon to kay itir di miagal dadit mementingkan diri ibo nga untuk na pod ay monong kiad to kolot kaubasanan amu ongosono nga iti na po mementingkan diri nga miagal dit hari ko porluan gi rumah may ngay tongolun miagal di mementingkan diri kaya amay amo nga tujuan nuna po mangilag ko na dit it harohi awayaan dit amo ongosono jadi I will go pastikan do akon ko iati iri nakura tu ato ko minsadu kakuan na po nga kapuri mon to ko dadat iati na pati hom ina po iralan dati minsa mo kumakinorohingan nga ning sanangan di siya mohit ako pa kago YB kito ako minata ko ti politik nakura tu undian da ko YB da kayo kakuaan na po nga manhak siya dat monghupi siya manhak kasanangan hiti kampung to ko iri kakuaan undian to ko nakura tu minsamok to ko kumakinorohingan napatay siya minanabos siya do sa dati minanginsan ng garalan dati gisambat tako no apod haro korban dat rumamut kumakinorohingan man tadi di insamok to ko rikot to ko kumakinorohingan ralan no po dati minsamok nga di antara no po daw kada to ko no insadu man tadat kay sisan da sumambayang ilo no pagangatan nilo okay miagalit ko basanan do piro-piro tulun nga miagalit no boros dati dite no kada no iati ilo no pot beberapa orang nga kada do iati pastikan do akon ko iyoho akon ko iyo kayo marilah kita saling menasihati hingga tak susah nasihatan ko menasihat ino pa'y manto ka di nga hingga osanong manahak ko monorimo hingga di ta susa manasihat ko nasihatan ihon na po ako ko ilo manasihat pa'y kurah piya nga kakita ko na patulun na manasihat kito kumbala ko nakatano da sa ulo na mo sitar minelawat ta sumakit ino pa'y sumakit di nga iyati to kono bagati bo sumakit to kono poki agu muit kapurimanan dati dot agumuralan do ihumon to ko bo jadi isya di nga may rumah sakit alingasan kita sakit man tadi di hom minagando di nga kaputusan no may rikotit komanda tulun do kay lomong ubat jadi rikot to di hadi mi pa di mo sitar kadisium pon nasihatay no disyo hit sumakit di paingka anu ngay ayat kitab paingin tong ako ay yolo ako pa dahadi mo nasihat ako kailon mo nasihat yo asuhayan ako na dit ipagilitan dati nga iyot dito koy boleh jadi dat iyo kayo na po ako milam mimboras megal do nga ino po kamilaan ko mila ko manasihat manahak ko na po nasihat nga no kadido malayo sangat bernas kapi abulihon nasihat bo nga purimanan ko po ako kailom mo nasihat mungkin dat talintah na patim nasihatan no nga ino po hikain salaan nila nasihatan kadang-kadang kat iati sebagai tulun si gagay apanganakan ki
Iri na ita aramay, apanganakan. Sira na po taguron, nasihat, bagay taguran, digi. Kadang-kadang mimbulay la apanganakan. Mimbulay na po apanganakan, tok iri na mati aramay. Apanganakan ko na po, agayo ko okoro itulun, ano'y padulion. Sa kiro miyaga kami tumbok. Sa kiro nasihat, tidak kira nunuhi tulun, ano'y padulion. Ang mantad apanganakan to ko, inapay suwang ginaw dati, ade, kahari ade, kaki, minghali-hali, hari itu di, minghali-hali, nadakapesyo ka. Sekira mo nasihati siya pasal tanganak, kada po dia yang hari tanak ka. Pintan nu naging aratu isi yagi. Manahak nagi siya nasihat, pintan nu naging aratu di siya do keluarga. Manahak siya khotbah nukad di tengah ulun. Magyagalagal takay buti ba? Magyagalagal takay tika. Nga ina paday pagangatan dahilo kanaw no mintong toko magintong toko saling mendorong magisukong-sukong miyampay do nuno miyampay do lisi ilo dahi kaperluan to kalo ako nidi ko kono no magiratan-ratan ako na kaya di saling mendorong, saling menasihati. Ayat 25 no kadilo kono no saling menasihati. Ino padahi apatut kapiyo nga opuri mana nagidatid mompokompok iti pamagunan okon nagid ogiat ako dati nga paing kura di mompokompok kag pamagunan nga ogiat nagidid nuno na pa idong pamagunan ihati nga mo nakigihati iri na matigihat kalamahan takot tibo mada takot o tinggalan ina paday pagangatan kapelo nga man takot na dagalo dong kinorohingan okay. Nakuro haro pa kasaril na nakuro ayat 26 sa kiroh na pumati dat tumomod tako momon say duso sayra dat kailoh tako dat kabanaran tinasarakan tako aiso no mati korban dat memugas di dosa deka bah kailoh tako na po kabanaran tumomod ka mamiduso aiso na korban Yesus nga nakasalip po induo insan no kadilo tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi intana po dilo tok may galidit kada to kuno sila po langkat insan piada gi ya hadid dilo kakitanan lo bo sumunsu ito kano po gambatan dat winan semantada poring duo nagwasi poring ka piniruru pangungulok no ponsoyon no asilap kapod akoro aratu itiradi katumbayan to katinga yatino tu kan po dilo tumomod kana po mati po buat dusad it na kailo ka kabanaran ay so no hit pemugas di dosa. Yesus tidak akan mati disalibkan kedua kali. Tuh alay di nga musa susa di si bintis. Jadi mentok kapailan nati itinapot pakabaran iti kaisisan dati isuang kakikiariti nga secara umum khusus untuk Seventh-day Adventist. Haron na po hit kaugaman das wide
ikatumbayan da suai kampayam, puji Tuhan ay sih masalah di nga pakabaran kita khusus untuk kekuatan dati sebagai Seventh Adventist. Jadi muntok dati no koiloh to kono kebenaran ki tumomod to kono palumanggar no kadhilo. Tidak ada lagi korban penghapus dosa itu. Musa musa susah di. Jadi tokom ilo naman tidak di kapiyo manto kolo. Ilo no kapiyo I will go dati. Oy lan to kono poy kebenaran ki. Oy lan to kad hinggay korotuon. Isay po di may walon na may ratu. Eh? I will go na pulo. Miyagalot mamanaw to ko. Hinggay ay tutunan. Kaya mantad tamparuli may tuwaran. Contoh lagi. May takot tamparuli may tuwaran. Ina pa di ralan to ko di nga anak hangam. I will go to kadi gulit na kago dila tamparuli. I will go nori. Jadi mantadet tamparuli magindalaan to kay kago may tuwaran. Kada to kana di guliho kago iralandet na palid. May to ka hila tuwaran guli to ka tamparuli pamanaw to ka kago kada na di guliho iralandi na palid diteno. I will go to ko nga yolo. Napalid ti ko pasien dati gulyo to ko indalano kago magindalan to ko kago kada na din may sumpak kago ki kung di kinasumpakan ko di diteno ka kada na may kago sumpak ko iri. Jadi ilo na dalo paing kukuroh to ko dat ana dadi aratu ina pairalan dati nga iri sugutan to ko sumugot to ka diralani di nga santob no pa di koratuan to ka no di arato. Amen. Yudi. Intangan to ka no matilat ay pagangatan na may sambayang contohnya. May takad igereja nunuano to ka may hilo. Korikot to kad hilo piano po nga angay ka ngami pamamain hindi mamain. Ipay kabaktian nga apasan nga ito ko. Hari tuhot nakura ti kamulakan dati ito akuri di may sambayang ka. Di antara nakod kakuaan dan kito nga ila apasan kabaktian yang membosankan ka. Jadi mo ita ka gereja piano nga ang sumbang contohnya. Kebaktian nga membosankan. Puji-pujian nga ay sasamangat. Khotbah nga angay to kakarati. Hari ti di bo. Gisang baginaw na pa dati ay no di ano kung may sambayang ka. Hari minta lang ko ti di. Putlak to ko. Putlak nga manusa. Amang igitiwakon. Angay asadap. Sorhon na dati da karikatan na po dati da may sambayang akon ko ilo po akon dati akon ko ilo tumanod na papagangatan na pelajaran dati da bay no karikatan na po dati da may sambayang kita saling mendorong ilo. Kita saling menasihati karikatan dati popok kita da sakadung ina pahit ngay rusa gitar, ngay rusa piano, choir nga, sumbang, khotbah nga, lumis. Akon kairi hat tamodan dati di. Karikat kan pa diri, ipang khotbah nga kisamangat seradat ko kita dara tulun. Iri na ri keperluan to ko. Ina pa yung manahakot sumbangan dit lumumisi kebaktian nga karikatan dati mantad hina to ko lumumisin day kebaktian ini kada di dari kota kono ako nagidi rutumi kebaktian gitu nga tamodon na bagyamo oboras ko matilad ilo nga
Om kadadawa na kagya sedih karena kada to kon dak di opurimanan na po dati det apa tu topon sayon pondaron di gando mo umbala di piano miagal do tu akay lo main piano gi akawas di tiun nga olomboy mo non ding iri na matiot monotos to ko mamimpin nga no kadi pamain piano ako pingam olo yo idisid inilah jam monotos to mo dahit pemimpin puji-pujian dat aransak tebut nga no kadi pemain piano olo yo nang idi siya gi haran pemain gi pembangan itid di bo patut to pembanganan iri nagi ngai pembanganan dati korikot to diri iri ngai nagi perlu pembanganan toko gi jadi korikatan dati di gereja okon kemogi hum toko dat kepuasan okon kairi ihumon dati nga korikatan dati keperluan dapat iigitan dati do kaswabon na bayno kita saling menasihati kita saling menyokong kita saling mendorong jadi pengen kuradi mendorong aku pingami musik haron pengairalan di harohot ay turuang masuarat dati arayo kumati di reton ko ngaran lah Puan Jai Biogo antakan di tahun 2001 kon 96 97 aku nasi lapiri isio karidi isio ya isio nagi kopio ino pa pamain piano ki nga babalajar gigi mo ano po kontak ki pamamain di siya kadang-kadang ko inumburit LPM ay nga angay ko tulad numbur 5 kadi pamimpin nga numbur 6 mo git pamainan di siya nukas siya mantan siya diri dawri mamanawi siya mana siya sunuday hodi ka iya dinari irin isa contoh lah de iati na po nga saling mendorong saling menasihati iri no bore iri keperluan dati okon kemogium tokod hari ko sempurnaan do hiri iati ni nautus set popingundar ngaide oke nasala ilo gi komon na din nasala dasika kalimpupusan dat pelajaran dati ihati no patinga milo toko boroson tulun toko dit ay sa ginawo nakura to iya di kamoyan ko natabos toko na kinarahingan pinaydu toko mantada dosa ihati no pangano nga pili toko di siyo nga monang kiad to kay kinarahingan irinay kamoyan dat iati na po nga sebagai tulun-tulun di ay sa ginawa boras pamalayo nga tidak berhati perut irinay taburos di ikamondat iati na po nga tidak mengenang budi ako hondombit panguhupandit kinarahingan kumadati ino pa'y pagangatan ko kumadati nga itinatimpo dati dat makiampun to ka kumakinarahingan paborasan na dati dat gumuli ako ka I will go gumuli doon na motik kakitanan nila I will go nga akon ka moy gumuli akong pilin susuai na daw pandangan nila I will go daw pandangan nga gumuli kita kembali kepada Tuhan iri ni I will go ino pa gay I will go di lagu-lagu di nga kukan porgi kad di nga
doon po dito sarolo nga kukan kembali kepada Tuhan. Tu gumuli to kumanta didit kerohanian dati kumakin rohingan. I will go, kita balik. I will nuda diri jadi gumuli. I will go back. Jadi kari nang giris. Ya kau tu itanga sampin nang giris ki. Gumuli toko rumikot toko kagu kumakin rohingan. Impunan toko kagu hiralanda iman dati. Opuri manan dati osadu toko na napalid. I will go toko gumuli toko kumakin rohingan. Impunan di kagu hiralan. Iswang kono di guli kau pidamay kau kagu di karuhang da kayo ki tok aramay na dato purimanan ko. Pidamay kau kano indalano to kagu ti kaposyen berkeluarga ka. Iswanggot boros kinorhingan nga ilo keperluan dati. Osadu na napanaw dati, osadu na rohani dati. I will go, gumuli kago. Kita kembali ke pangkal jalan. Mantad de timpunan toko, mimpun kago ilang dati det tumanod de kinorohingan. Jadi I will go, kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada iman yang asal. Ilo na impunan toko di kago kaposyen dati. Napurimanan dati iati napetinga it araat tokot ti. Gisombai na pohit kaboboyuhan dati atau kemamaduli di pengorbanan da kinarahingan minanahak kasanangan minanahak kot nunu na pay kanunuay dati ngabay na napurimanan toko mantadi di Tuhan tarimo ako gumuli miagalod dit anak yang hilang mo ino pumati anak yang hilang idigi I will go na po siya nga minuli okon kamungay bukan pergi dia kembali dia pergi na bagyari nga minuli imagi kukan pergi na pala nga magidu na gidi karangahan mo nga kukan kembali uli isya diriwalay impunay na di siya kaposyen di siya dat nakapuriman iati kadaw nga osadu toko nati kada nati lambos guli toko mantadidit iman dati ditimpunan indalanan na di dati kaposyen dati dawago. Jadi ilo na di pagangatan to lubay no I will go. Kita kembali kepada Tuhan. Opurimanan to kod no koin sadu to kumantad kinorohingan. Diam dia nati perbuatanku. Oilan to kod aiso no mati di dosa. Dit ompunan kagu dat kapatayan no kumuenduad. Yesus tidak akan disalibkan kedua kali. Jadi pasarahan to na kinarahingan ni dosa-dosa dati di nakatalib. Guli to ko kada to na di katampisal kago gi. Alamo no pairalan to kom ini kasut Samson na gunaan to ko kada na di sugut kago katangki halon dati do hiri. Kay man tadi di hom kon sikaw. Manasihat no kano kagala saling manasihati kagilo gi. Ilo na din nasihat gad. Tok kada ko katogod gi tu ilo no mati away anto kalod isang pelajaran mantari di kon sikaw da kinapagyampayan dati ino pay harapan ko sendiri nga tadaw da suwab kapag yampay ito kay kasari isang pelajaran iti sumimban katagadan to kumatindatid tok ming hali-hali hindi lo dusunat ayo no kalo I will come back. May toko ang pakay ti kapag-isisan dati dat kaswabon na bay no. Miyampay dat sumon di toko kumakinorahingan. Tu isyo nahit naray tandat lansanon dati imila dati anuan da mga hak iswanggat pagindalanan dati gumuli kumakinorahingan.
sesuai kata perimanan terima datang sindualan kada ketolong harus solihon harus solihon nong kita balut Yesus kasasarit korong ay soko iwan sinundaw kadang ketolong Yesus na solihon Kana umisisa takodot sambayang kinarahingan isu ang kerjaan surga konsiko udah kinapagyampayan dahay di kasuaban da bayan di insan po napurimanan dahay dat iyahay na pangatulon di asaro dat tumangkiat asaro nagi sumimpang di puras-puras no bayno gumuli iyahay kumadia iwaguhan dahay ralan dahay iwaguhan lagi dahay at pananudan dahay kumadia sontob na padikin na palidan dahay nga may nahay punay tarimot na yahay da gumuli kumadia may dahdat inapay tindalanon dahay dat kasari-sari da minsan mo kumadia nga ano dahay da mangigit ano dahay na magindalan miyampay da kagarason dat ginawa dahay da tumanod dia kung si Tuhan mantada sa kadungno manu lagi berkatay kapasyan dahay sa ninalo taraw na bayan tinasambayang dahay isuangaran di Tuhan Yesus amen kung si kau dat kinapagyampayan dati kada dati lihuay tak daw da suwab o pero bato kakago isuang dat timpo di miagal dat kasuaban na bayan inoko po Jesus